Prelom između 19. i 20. veka protresao je i promenio svaki segment čovekovog života. Niče je smatrao da zbog napretka i prosvećenosti Bog više nije verodostojan izvor apsolutnih moralnih principa, uzdrmavši time same korene hrišćanskog društva. Freud je započeo put unutar sebe, zalazio je u najskrivenije dubine ljudske duše, uzdrmavši tako osnovne postulate pritvornog društva koje je na površini prikazivalo i tražilo prikazivanje jednog, da bi ispod te površine u izolovanosti svog doma ili burdela iz korena menjalo svoje ponašanje. Secesija je bila produkt onoga što označavamo kao viktorijanski moral. Moral pritvornosti zbog koje je Freud pošao na put unutar sebe. Na početku važna je bila površina i ono što se vidi, a sve drugo bilo je sakriveno i skandalozno ako bi se slučajno izmigoljilo. Razvoj kupaće kostima od 1870. do 1920. ilustruje promene koje su polako, ali sigurno zahvatale zapadno društvo. Društvene promene tokom secesije donose i pojavu razbibrige. Postaje prihvatljivo, čak i poželjno, da osnažena građanska klasa odlazi na letnje odmore, posebno ako tu negde postoje i morske plaže. Pojava železnice, prvih automobila i prvih turističkih agencija omogućilo je sve veću navalu na letovališta na obali mora. Od kupaće kostima, koji se malo razlikovao od dnevne odeće, kostima koji je bio opasan po ženu koja se kupa jer je bio od flanela i pamuka te se lako natapao i otežavao, preko laganijih varijanti koje su i dalje više pokrivale no otkrivale i obavezno uključivale kapu i namenski pravljene cipelice, do kostima koji će se u potpunosti razviti tokom 1920. godina i konačno početi da podsećaju na ono što mi danas zamišljamo kada kažemo kupaći kostim. Dok se u Evropi i SAD-u rađao kupaći kostim, građanska klasa odlazila na more i uživala u blagodetima odmora, Srbija je nakon više vekova pod otomanskom vlašću borila bitku za svoju potpunu nezavisnost, bitku za modernizaciju i za svoje mesto u modernom svetu. Građanski stalež se tek lagano i stidljivo rađao, stasavao i bogatio, još nespreman da sebi priušti evropsku razbibrigu. U Beogradu će tek nakon Prvog svetskog rata zaživeti kupališta na rekama, a u periodu između Prvog i Drugog rata građanska klasa će konačno dovoljno ojačati da sebi priušti odlazak na more koje je tada postalo deo nove kraljevine.